Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Lion News. Ni munyemerere tuze turebe page nshya aho havumbuwe umugambi ukomeye w'Ababiligi mu kwihisha mu gihugu cy'u Burundi, aho abivugwa ko Ababiligi aribo bashaka kongera gukora amahano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni munyemerere tuze turebe page nshya, izi ni updates zitunguranye utagomba gucika n'umwe iminota mike ukamenya uko situasiyo ihagaze. Ni mu gihe kandi ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze guhindura isura. Ni mu gihe guverineri kuri kote ya Kongo muri Sud Kivu, Jean-Jacques Perusi, abadepite bakomeje kumusabira kweguzwa bitewe n'uko bivugwa ko yanyereje imitungo myinshi. Abandi bati iminsi yaragiye i Kinshasa hari byinshi yari yagiye kubazwa, ndetse bamwe batangiye bavuga ko isaha ku isaha yatabwa muri yombi. Natwe rero amakuru turi gutohoza aratangaza ko ari mu kaga agakomeye. Ni mu nkuru tuje ture page cyangwa turebe no kuri frontline situation uko ihagaze. Byinshi kuri ibi ni uko mu minota mikeya ukamenya uko bimeze, aho n'umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima ari buze kutujyana kuri frontline akatubaha ido nido. Ni munyemerere mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana na Kigali News. Namwe bashya nta kindi musabwa kuretse gukanda subscribe mukinjira mu muryango w'adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nk'uko bisanzwe rero igihugu cy'Ububirigi murabizi twabahaye icyegeranyo uburyo cyihishe mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari operation zategurirwaga, ndetse akaba nabo bari muri frontline, ndetse magingaya Ababiligi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa biravugwa yuko bamaze kugera ikisangani nyuma yuko hagabweho ibitero bya drone abikozwe na M23, bakarasa drone zavaga muri biriya bice kuri kiriya kibuga cya Kisangani cy'indege, aho ino ntara ya Chopo bivugwa yuko hamaze kugerayo Ababiligi ndetse n'Abafaransa kugira ngo bakomeze gufasha iri huriro rya AFCMV, iri huriro rya FARDC kugira ngo babangamire bikomeye iri huriro rya AFCM23. Biravugwa yuko rero iki gihugu gifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda rikoresheje igihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi nacyo uyu mugambi cyarawemeye kandi bamaze kuwushyira mu bikorwa, ndetse inama ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kumwe na Tanzania na Angola, bikavuga ko Ububirigi bumaze guha Uburundi drone zigera mu 5,000, ndetse iki gihugu cy'u Burundi kikaba gifatanyije n'ibi bitanu bamaze gutegura abasirikare bagera ku 50,000 Ububirigi bwamaze no kohereza izindi ntwaro. Amakuru rero agera kuri Kigali News aremeza ko AFC/M23 iri gushyirwamo igitutu ngo irekure ikibuga cy'indege cya Goma na Bukavu, aba ari byo bizifashishwa babeshya ko bazanye ubutabazi mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Gusa iri huriro rikomeje gutera utwatsi icyo cyifuzo cyo gufungura ibyo bibuga. Murabizi rero mu nama bamazemo iminsi mu bintu basabye ko bafungura ibi bibuga by'indege kugira ngo hajye habonekamo uburyo ki baza bitwikiriye mu mutaka w'ubutabazi, akaba ariyo politike bakinye kugira ngo bajye bazanye ubutabazi, ubutasi iki, kugira ngo nyine n'ubundi aba bazungu bakomeze bafashe iri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo nyinshi z'ibihugu mwagiye mwumva twagiye tubabwira. Bwana Bizima, mu minsi yashize wambwiye ko n'ubundi hari abazungu bavumbuwe muri parike ya Virunga, bivuga ko bari abatasi. Bwana Bizima, ubutasi bw'abazungu batembera mu bice AFC/M23 igenzura bukorwa bute? Aba bifashishaga kubazaga nk'abakerarugendo ndetse n'ibyangombwa byabo bagaragazaga ko ari abakerarugendo baje gusura pariki ya Virunga n'ubundi isanzwe isurwa, ariko ukabona ko muri ibi bihe bijyanye n'umutekano muke, kuko kariya ni agace kari gasa naho gasa n'akabowe, kuko n'ubundi kari mu bice bigenzurwa na M23,
mu buryo bwo kwinjira rero babasha gusa naho babisaba bakabemerera bitewe n'ibyangombwa byabo, ariko haje kubaho kugenda baza mu bihe bitandukanye, ndetse haza gukurikiranwa amacumbi bararagamo n'abaza niba bahinduka cyangwa ari bamwe basanzwe. Buriya nta kintu na kimwe kiri kubera muri ibi bice bigenzurwa na M23 bari kujenjekaho cyane. Niba hari ikintu kiriho kiri gukora ku rwego rwo hejuru ni ubutasi bwa M23 butajya butakaza akantu na gato, kuko ubona ko FARDC yashoye amafaranga menshi mu butasi cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo bitahaye mu M23 kugoheka n'igihe gitoya. Rero baje kugenzura basanga aba bazungu baza mu buryo bwabo bwite bw'akazi gahishe k'ibanga, kuko iyo bamaraga gusa naho baje muri ibyo byerekezo nyuma yo kugenda babagenzura mu gihe berekejeho muri iyo pariki, niho hagendaga haza ikibazo muri operasiyo mu basirikare ba M23 bari muri pariki ya Virunga mu bice byose bitandukanye, ku itumanaho risanzwe iri ry'ibyombo atari na telefone, hose ugasanga sinyare ni ikibazo ku bijyanye n'itumanaho, ku buryo batabashaga gusa naho bumvikana na bagenzi babo mu bice bindi bitandukanye. Rero aha niho hahitaga hatangwa amakuru mu buryo bwihuse bwo kwibaza igiteye ibyo bibazo kubaho. Haza kugenzurwa neza basanga ni ibikorwa biri kubera kuri abo bazungu bazagamo mu buryo basaga naho bari kwinjira ubwirinzi bwabo ndetse banabunaniza mu buryo butandukanye. Bwana Bizima, rero ndagira ngo wenda wapudetinga abakunzi ba Kigali News uko situation ihagaze kuri frontline muri ano masaha asa nk'asatira umugoroba aho kuri uno munsi wo kwa gatatu. Ni uburyo butandukanye bwinshi cyane bwagiye bubera mu bice bitari bimwe bijyanye na situation ziriho hirya no hino mu operasiyo ari kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ubona ko ari mu bihe bidasanzwe cyane, ubona ko hari akazi kenshi ku mpande zombi, yaba M23 yaba FARDC n'ihuriro bari kumwe, ndetse ubona ko ari ryinshi cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona ko bari gutegura operasiyo zikomeye cyane, bisa naho bose barebanaho bakurikirana amakuru ya buri umwe ku ruhande rwa FARDC, bakamenya ibikoresho bya M23 byinjiye mu cyerekezo runaka cyangwa se byabashije kwinjira igihugu biturutse hanze, ndetse na M23 nayo ikaba ari cyo kintu ibishakisha buri teka kugira ngo hatazabaho ikosa na rimwe ryatuma hari igikoresho gishobora kwinjira muri operasiyo kikababera imbogamizi cyane bijyanye na operasiyo bari gutegura mu minsi iri imbere. Rero urabona ko ikijyanye n'umutekano ku ruhande rwa M23 ari ikintu kiriho cy'imyiteguro ikomeye cyane, kuko bafite amakuru ya operasiyo iri gutegurwa na FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi. Ubona ko ari operasiyo ngari ndende kandi ifite intumbero ndende ishobora kuzagira byinshi yangiza, ndetse ubona ko hashyizwemo imbaraga cyane zikomeye ku ruhande rwa M23. Ariyo mpamvu uri kubona ko mu bice bitandukanye FARDC isa naho yatangiye gusa naho yasaka muri Nord Kivu. Ubona ko ari nk'ibimenyetso bijyanye n'ikiri inyuma, kuko amakuru ahari ni uko hari ibikoresho batarakoresha bihambaye bimaze kugerayo bishya kandi byaje mu bice bya Warikare no mu nce za Karehe zitarabasha kugenzurwa na M23. Rero ni uburyo ubona ko byanze bikunze hari ikibazo kiri buze kubaho cyane gikomeye ku ruhande rwa M23, ndetse bisaba imbaraga zikomeye, uretse ko amakuru bayaboneye ku gihe bakaba barabasha kuzana ibikoresho bibasha gusa naho bahangana na FARDC n'izi coalition mu byerekezo byose bitandukanye. Amakuru ajyanye na operasiyo tugarukaho turajya muri Sud Kivu, muri izi za Pwezero, aho bimaze kuboneka ko mu masaha atambutse habayeho imirwano yari ikomeye cyane mu gisaha y'igitondo, ndetse yaje gusa naho coalition iba nk'iyikozeho, kuko ariyo yagabye ibitero ishaka kwataka kwirwaneho M23 mu bice bagenzura. Haza kubaho kuraswa cyane bikomeye, ndetse babikora nko kubatura umujinya, kuko ubona ko bashyizeho gasopo batagishaka gukorwa mu jisho zo kugabaho ibitero nk'uko byari bisanzwe. Yaje kubaviramo impfu zikomeye ku buryo aya masaha tuvugana bageze ku rwego rwo kuba batabasha gukura amahiti mu byerekezo byabereyemo imirwano, kubera ubwinshi bwabo ndetse no gutinya gusubira mu bice babaye nk'aho bavamo, kuko aribo barisaga n'abagabye ibitero mu bice bigenzurwa na twirwaneho. Rero urabona ko muri iki gice cya Minembwe mu makuru mashya hari nuko hari kugenda
hagarukwaho ko iyi coalition ishobora kuza gutakaza ibirindiro byinshi ndetse bimwe gasa naho ibyikuramo kubera impfu zidasanzwe ndetse babona basa naho batari kurwana n'abantu basanzwe kuko bari guhura na coalition buri teko ko babona M23 irwanaho bagahura n'impfu zikomeye cyane mu bice bitandukanye kandi bitabaye kuba ari drone niyo yaba ari ku butaka. Rero ni ikintu ubona ko intambara yabaye nk'iyabacuramiyeho muri ibi bice bya Minembwe ndetse ubona ko coalition isa n'iri kubivamo rwose, buri wari wese uri muri kano gace atari kwiyumvisha ibyino operation iri kubera muri iki gice. Bwana Bizima, mu yandi makuru nk'uko wabyumvishije ngira ngo wumvishije ko igihugu cy'Ububiligi twagiye tugikomozaho mu gushyigikira umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu bice byagiye bigaragara hari Ababiligi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse bikaba bivugwa yuko ku ikubitiro bamaze kohereza izi drone. Izi drone zahawe Burundi zaba zaraje muri ibyo bice bya Kisangani, bivugwa ko n'ubundi Ababiligi ndetse n'Abafaransa bamaze kugera i Kisangani mu minsi yashize. Wari urimo mbwira ko bamaze kuhagera? Niko bimeze, hari zitarabasha gukoreshwa ariko zigenda zideployinga mu bice bitandukanye ndetse hashoboka kuba ari ziri gukoreshwa muri Nord Kivu ndetse na za Walikale, kuko ubona ko zadeployinze mu bice bitandukanye zitakiri muri Sud Kivu gusa, kuko urumva nawe 5,000 ni umubare munini cyane ukomeye ku buryo ubizi neza ko uko zose zigiye ntabwo ariko ziraswa. Rero urumva ko inyinshi ziracyahari kandi ziri mu bice bitandukanye bya operation bateguye nk'umugambi munini wo gukoreshwa muri uyu mugambi wo kwigarurira ibice muri gahunda bari gutegura muri iki gihe. Bwana Bizima, nyemerera nkushimire nkwifuriza kugubwa neza kuri update duhaye, n'ubundi update nagagaruka. Yego murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News ni munyemerere mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana. Turabaye kugira ngo tubakurikiranire akantu ku kandi nk'uko twabibasezeranije. Ni izo ni updates. SM Ababiligi n'u Burundi bananiwe gufata zone ya Minembwe cyangwa zone ya biriya bice byo gukontorora biriya bice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu, babashe gufata ino mijyi birikomeye. Turabaye natwe kugira ngo tubahe updates nk'uko twabibasezeranije. Mu ngundi rero mbashimire bifuriza kugubwa neza ndetse no kugira no munsi mwiza wo kuwa gatatu, nihanganisha abarwayi abari muri zone y'intambara, ukuboko kw'Imana kubagereho. Ciao.